Stvar je taka, rekli smo, da bomo odrepali, ti si takoj za akcijo in jaz bi, da to odrepamo. Imamo pa eno mini presenečenje, tako da predno začneš repati, bi jaz sam muziko spustil. Mato, čakaj, idemo, bomo tole ugasnili, evo, muzika je pripravljena, evo, slušamo zdaj. Kot mehen sem hotel klavir pa psa, skozi sem sanjal, pa da bi imel psa v dvosobnem stanovanju. What so mi rekli doma? Bed, pa se prklen imajo isti flat, ampak Klemen ga ima. In kot otroka se podrmuje svet, rad bi imel psa, ampak me noče razumeči. In pa so rekli, če se s bratom bova trudila, bova mogoče le spomlad dobila pudla, pa sva dobila psa. Nekaj časa je bil mir, igrala se z njim doma, sam jaz sem hotel klavir. In pa je bilo, Boštjan, počakaj malo, sej bi ti ga kupala, sem kam ga bomo dal. In pa se bojo še sosedje pritožval, pa sem jih prosil na kolenih, sem še zmeraj bilo premal. In pri tem je tudi ostal, kupili so harmonko, mi pa me v glasbeno upisal. Noben me ne razume, noben me ne, noben me ne, noben me ne, noben me ne, noben me ne razume, noben me ne razume, noben me ne, noben me ne, noben me ne, noben me ne razume. Sem v svojem svetu čistna, X planetu ben me ni poštekal. Zakaj noben me ne razume? Sam v svojem svetu čistna, X planetom ben me ni poštekal. Zakaj noben me ne razume? Zume. Hej, legenda! To je bil pa noben me ne razume od... Kako ti je ime? MC Gal, legenda, svaka čast. Evo, a lahko slišam tlele v studiu en aplauz za tega le nas. To ste me pa zdaj res dobro presenetili. Antena Štajerska.